clear to le ngai thatu jong jong te in zawain che bai vek ule voin hi August ni somni kumsang ni somni paruk ningani ani a khongai takin video hi like le hype ti kha milong me sakturin kan som tak zit cheu ani e h ramdin pui rong taka thatu mi pahni te chu lunglei police ten an manto he thil thleng chungchang a hian report kan don in atalan danin August ni thum kumsang ni le somni paruk tho tani san dar riat le achan ve vel bor atanga chin hrial wa bo August ninga kumsang ni le somni paruk nilai ni jinglam dar som le mini somni vel bora government middle school mol thom not building atanga fisom panga vel le kahla ruang an mu tak h ramdin pui rong taka kuthak to le thatu te chu hriat chu anni to thule chung tol thatu nun rong tak mai te chu deng ming thanga kumsom ni mi le lal nei kima kumsom thum le pali mol thom not ve ve te anni ti lunglei police lam hian hria in tuna hian man anni a zela dalu anni ngal thuwa ta lang ani heng tual thatu nun rong tak mai pahni te hi vo in lama lunglei police te hianin uluk tak mai in andop a heta hianin police te ma hianin h ramdin pui chu an tha ngei ani thu hi an puangta anin puangta ni in report hian a soyani heti anin puan nuwa hianin lunglei police te hian an manzui ngala ti chuanin magistrate phalna le hriat puin angin voincha nuwa khan lunglei district jela dalu ngalan ni thu report hian a tarlang ole hetol thana nun rong tak mai police ten an chui chuak ta hi alom om tak zet zet maya ti chuan tol thatu pakhat hi deng ming thanga kumsom ni mi hi h ramdin pui rong taka an tha tak nen hian in ka zen an ni a deng ming thanga pa hi pu ramdina ni in h ramdin pui pi hi pi laldingi ani ve thunga ti chuan deng ming thanga pu le pi dingi te hi u naw an ni ti na ani chu ti chuan akazen ngei mai hian rong takin h ramdin pui hi athatta ti na ani chu tual thatu pakha jok hi lal nei ki ma ani a apa hi si than zuala ani ve thung ani ti chuan heng tual thatu pahni te hi in then om nai vai te in kom chak kom thlang mai an ya tin an kom chak loka hian h ramdin pui te chung ko hi chengin an khosa ani engwanga hetinga rong taka thattangi anni te ro hi chu police lam hian chiang takin an la ta lang lova tin mol thom not lam kan biak na tangpon an tha chan om hi chiang takin an la hriat theilo thu min lo hril ani kan talan tak angin h ramdin pui chu rong takin tha ani a chemte intrum tam tak vi ani a aboral suita ani kha ti chuan lunglei police mizoram lam hian the top chen an chuya SIT special investigation team an din ngal ani kha ti chuanin ni engamazat an khomol thom nota an thu chil nuwa evidence sang sang le ti tur tul poimo mol thom nota an ti the ang tok te an ti zo nuwa hian lunglei lama STI te hi an kir suita ani a mizoram lam te pon mizomi pui te pon nu chuina amuang hlen ya kan hriat lain STI hian an nu chu hi ngot taken an chuinat ngata ti chuan vo in August ni somni kumsang ni le somni parok ninga ni a khanin STI special investigation team te ma hian heng tual thatu nun rong tak mai pahni te hian h ramdin pui chu an tha ani thu hi an puang zuita ani kan talan tak angin chanulama khan lunglei district jela heng tual thatu nun rong pahni te hi man ani zuita ani report kan don na nung bera chuan heting hem police ten tual thatu an man chu tak thu tlang sak ani hianin mol thuam not boruak chu asangal le ani kan sei fowa seinon le taila athome h ramdin pui hi tleirol kumsom pangami chawni in me chefel tak mai ani a ti chuanin August ni thum kumsang ni le somni paruk thotran ni zan dar riat le achan ve vela khanin chin hrialovin abo zuita ani a ti chuan the top chen zon ani a khotlang mi pui te po hian mak anti em maya lo mu athom thangri lo hria po hi an mu mal owangin hetinga chin hrialova abo tangot mai hi makti a lo em ani ti chuan August ninga kumsang ni le somni paruk nilai ni jinglam dar som le mini somni vela khan mol thom not government middle school building atanga fisom panga velek nimjinga hian h ramdin pui chu mu ani zuita a ti chuan sang thal sai si lek leka lo omin atak sa hian manro hriam tak taka kuthak na sul nu mu ani a om anu tebula hian trumli vel bor vina sul nu mu nin mundanga po vi ani a mun sari laya atak sa hian in chemte akuthak na sul nu mu ni in angonga hian mun ni vel a zaina nu mani om tak mu ani bok ani police lam ten rang takin nu chui na hi an thok zui ngala ti tu tu lang angte anti zo nu a hian h ramdin pui hi August niruk kumsang hile somni paruk ninga nia khan postmortem turin lunglei
hospital lampan pui ani zuita a ti chon arwang te postmortem zo ani hnuin August ni rukum sang ni le som ni paruk nila ninga ni tlaya khan vuiliam alo ni zuita ani athi na hian zoram dung le wang mai pialama zo na thak te del ram tin mai chu adeng chuaka hetiang em a tual thana lo thleng to le thina lo thleng to hian laina tu le ngai ven tu hi an la longe ti mai turin zo na thak tlang tinami ten hethi na hi kan ngai vena kan laina ta kan khongai tlang ni in alanga police lampo hian ngor takin heng tual thatu te chui chuange tumin ma anla a ngor takin nu hi an chui ji ngat ani heng nu an chuina konga hianin thu zo fia tu tam takte an kovin timrin lel leu lekte po an nein an ko ve nuala amai ro chu zorami puiten mason na an nei hlei thelo nia kan ngai lain kan police te ro chon an hulama kirtum reng lovin ngor takin nu hi an chui ji tangat ngat mai ani ti chon report kan don na pakhat chuan atalan danin lalni kima hian hetinga h ramdin pui chinchilwa abo nuwa po hian midang te hril hretu alani zok cheu thu report kan don na pakhat chuan ata langbok ani hetinga rong takma h ramdin pui an thattamai hi enge achan ti chiang takin hriat alani ri lova talan ala omri lo ani ti chuan kan soitak angin aruang hi pmi postmortem ti ani a police lam reporta alandanin postmortem result a hian mi pan me chenalam hoya khoi ni lovin alanga athi chan ber hi a oma vi na su nu awanga boral ngei nia hriat ani ta ani ti chon aruang an mu tuk maya hianin aruang lo omna atanga fi somvel athlang lampanga hian chemte pani mu ani a chemte hian thisen akai ti po hrian in heng chemte te hi tu te tangi an ni chuizui na tho ani a ti chon police hian ngor takin kan hriatlan angin Forensic Science Laboratory SLA lamte nena in thunzamin tin postmortem result thrang tenen ngor takin nu chui na hi an thok zuita ani ole FSLT tur kha kan lam sual dewa mino thethiam ram donia Forensic Science Laboratory ti na ani a ti chon heng tenen heng ngor takin chui zui ani ta ani engponi sela hetianga h ramdin puirong taka thatu manchu anita hi alom tak zet maya kan police te kan van chuang tak cheuem in thorim na te inin pek na te pathianin mal asoma heng tual thatu nun rong tak mai te hi pathianin an in chui chu alova an thamra len le an zalen hi aphallawa inkut in thilti theina in thiam na mangin pathianin teng hin zorami puishriata ting hian atar chokta ania engponi sela lom thu kan hril chewa an thu ang tok tak dan noi thu nei tu te po hian semna pinge se ti hi keni room lian YouTube channel chuan kan du thu samber ani bokani engponi sela ramdin puin akal santak te anule pa chung khate tan hian avana don te lul em katia akazen ngei maile din an venga mi ngei maiten tiang hianin an fanu rong tak main an thatta chu ani a avana don te lul em chung khat unaw ina an enten he tiang hin an fanu ke theidoma andom an thlaklel em ma kho eng takne ma kho ma bak tam takla nei chu anun anti top ta chu ani sia an van nun rong tak em atua tu tan hian avana don te lul em ti hi karil ru alang ani kan soitak angin tu na hemol thom not boruak chu asa hle maya enge an din hun sel tu re ro kan selova atula ni chuan kan la update le sel tu ra po ngai taila athome ole khati chong kha tun tu mata na report kan siam the tlang pui chu ani e clear to le ngai